Ntuko ya inyanya mwezi wa mwaka wa 2025 ngiteka ya orukiro kuno ithire torothongi na nkurukino ithire toke mama na gukira bwega. Izi ni ntato cietu cia Meru TV. Arukire on bambetaga Denisa Mutuma Muthomi. Twambire na riboti yegie county namba 12 ndaririe county ya Meru. Aria muthenya jogoro governor wa county ya Meru Reverend Mutuma Ntoithingia arethirwe akirekeria marietwa ja baria akwenda bethro barendene ya kanjo yawe ya minister. Kiri baruga iria rarikiti na kurekerwa ntuku yegoro kanjo ya minister ya Reverend Mutuma Ntoithingia na ndi bakethra bakithojwo ni mbunge ya county ya Meru nikenda kumenya kethra bakethrwa bakiambirie nguge yao ta minister kana bakethrwa bakitezanirwa. Ni baruga irikiti kinya kuringwa muuri ni speaker wa bunge ya county ya Meru Ayub Bundi. Jeff Gituma no tubangaririe ripoti hiyo. Kuringana na ripoti iria chithirite chigikinyira metha yetu ya nteto ya Meru TV ni ati Reverend Mutuma Ntoithingia nandi na thurite kanjo yawe ya minister. Bobo ni kuringana na baruge tukinyirite na kinyeringi muri ni speaker Ayub Bundi. We will also revive the Mount Kenya Mountain Running Championship. Raise funds for cancer treatment. Nandi gavana ujo na thurite Isaac Noti Marete ja minister wawe wa miunda, CPA Monica Kathono ja minister wa mbesa, Daktari Dennis Muriungi ja minister wa ugima, niaria ruterero biashara na utalii athurite Daktari Reverend Karo Kaberia na ruterero kithomo ethira kithura Esther Rukunga. We shall operationalize Nkuruki Governor Ntoithingia na thurite Advocate Maranya Ndonicio ja muntu wawe wa sheria kiri mantu jaroje na bira bito chigiritie ethira kijukia Advocate Kanyaru Muriki. Niaria kirinthuki mbithi na michetho ethirite akijukia Elias Murega na kinya nkuruki kuma South Menti ethira akijukia Janaru Gatangugi na wore okethira rungamirite mantu ja urimi. Tere nero barabara no kinyaniria nethirite akijukia David Bario. Metho nandi jonthe ni kiri assembly ya Meru kethira bagakurukiria Governor Ntoithingia a minister papa bonthe kana kuibo assembly iji kethira ikiregana nabo. Kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma. Utunda rekia gugutariria nandi kanjo kana marito jau jonde wedroke jaigwa ja barabathuri kwithirwa bakujukia twanya twa a minister ndene ya county ya Meru bakethirwa nandi bagikinya mbere ya bunge ya county aria MCA bakethirwa bakibathoja na kubakurukia kana kutezaniria marito jaja nandi kanya kada gatigire ni ka MCA ba bunge ya county ya Meru bethirwa either bakibetikiria kana bakiregana nabo. Kiri ripoti ingine ati Rwangiri arurungamirite mantu jegi andiki banteto ajande gurune na mono kiri obisi ya county ya Meru Media Council of Kenya ntuku yegoro ni barari na muchemanio na andiki banteto. Kiri muchemanio jojo mono ni barari na andiki banteto barabethiri tubagekara kiri ngogezi nkuruki ya miaka 10 aria moroto ja muchemanio jojo ni gutigira ati ne bagukire na gutetheria andiki banteto barabethiri tubakiri tango geje kwa kagita ka miaka mingi. MC Mutonga na rari umwandiki banteto baba na gutubanganira ripoti ithingatirite. Ntukwe na arua MCK ni umbita kwithirwa ina muchemanio jo munene na andiki banteto aria bombita kwithirwa ikiuthurania andiki banteto baria bathiritwo bagitangazaga nteto nkuruki ya miaka 10 ithiri na nkuruki jure muchemanio jo kuboria uria bomba kuritana baria bakwithirwa bakiambairia wandiki banteto. Kwa majina ni Karanja Jackson na mimi ni mratibu wa baraza la wanahabari Media Council of Kenya. Hivi leo tunafuraha kwa maana tumekuwa na nafasi ya kuwa na mkutano na senior journalists kutoka Meru County. Hawa ni wanahabari ambao wako na zaidi ya miaka 10 ya kufanya kazi katika vituo tofauti vya habari, na tumekuwa na nafasi ya kubadilishana mawazo, kuona jinsi vipi hao kama senior journalists wanaweza saidia upcoming journalists katika kuimprove kazi ile ya journalism katika taifa letu. Tumeweza kuona jinsi vipi hao wanaweza tumia zile skill set
ya kazi yao ya miaka mingi kusaidia wale upcoming journalists, wawe ni journalists ambao wanafanya hivi sasa katika vituo vya habari ama wale wanafunzi ambao wenye wako shule. Tuone jinsi vipi hawa senior journalists wanaweza saidia kuwapa mafunzo ya jinsi vipi hao wanaweza improve ile kazi yao wanahabari. So tumekuwa na nafasi mzuri ya kuongea, tumebadilishana mawazo, wametupa mawaidha na tunatumai kwamba maongeo haya yataweza kutusaidia sisi hata kama baraza katika kuimprove journalism katika taifa letu. Ambita wakaki Kiki Fevand ndi mwandiki onteto na nkuwa itokuru na mujamanio muthongi na media council na andiki banteto baria batwire kuo over 10+ years na tukona ntobora bunene ikwethera gitumi journalism kana wandiki banteto tukoni ibwete bwena issue ikwethera itwagire kurana kia biuria bingo ko twingwa muntu wende yake enine na atena experience kinyawa rio mwira atithikira but tukiotumira brain ciandiki banteto bara batwire kuo baina experience ya miaka 10 weta mbere inya tukaorana kia biuria ko twingwa ke story inya riko kana riko tukaithera tukinenkanira ndeto na njira yagirite na tuitethia community na njira yagirite na community igatetuka na ikethira ina courage na wandiki banteto na birato kona bira nene bira biurite lack of consultation na consultation yuto atu consult the veterans tukaorana kia twingwa biuria story ya ethira ni environment human interest story feature story political story tukaorana kia bora tomba kumirelease kana kueleza members of the public about story tukakwithira tuina kurana kia churio bingo ko twingwa na tukathikanira tukaithira tukiomba kundeliver wandiki banteto na njira yagirite na mbiche nje ya wandiki banteto ekaithira kiumira kinyaki baraba yeta na baraba keya na baraba eku nuntu bakuthana muchemano jwetu jwa na adua jwa mwega jwa aleta manto ja mega mono na ja tumenyithia manto ja maingi wandiki banteto ni bumwe bwa tumi mono nuntu ibu kinyaia manto jonde masina ndene michie yetu na guntu kora utukombo kinyika na ndiko katwirigira ati yonde jira twaria muthenya wetu jwa na adua ni ja itumi sana na ja ukinyira kinya babange babethe bajite na babange bejite babethe baba ishukuru kagitene kaka na barabari kieni ni kagitene kaka tugeta na mbere kubakuria na wandiki bwa nteto na njira njega nikena tukomba kwithirwa buthu bwaga na buthu bugikirwa muno nkurukaruki na kunenkana story ile ikwendekana chuchongwa nikenda nguge ya wandiki bwa nteto ikomba kwithirwa bugi na jau ni jondarikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitongangi kuripotera ndedene ya mutindo wa Jwakangangi Northimenti Meru TV. Ile ripoti yengine ati seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi ore kinyanwa munini wa speaker ndene bunge ya Senate na chumirite na kugageta na mbere na kugwata mbaru governor wa Meru Reverend Mutumantu Ithingi kiri miaka iria itigere kagite ne okau seneta Kadhuri Murungi na ugete na wageta na mbere na kuruira mbeche cha Meru kuma kiri thirikari nene nikenda ikethire gikinyira counties nikenda witi na mbere bugeta na mbere kana bukethirwa bugikuzirwa Jeff wagituma na ripoti yu akiaria seneta wa Meru Kadhuri Murungi ari nterecha Kithunguri Southimenti kiri michetho ya kuru na bo bena miaka 40 na gwitia na ugite we akagwata mbaru thirikari ya Mutumanto Ithingia gavana wa Meru nikenda kiri miaka 2 itigere akari bakethira bakiona witi na mbere miaka ne itigere ngana iri ya gwita ngugi na indira ugirenga support thirikari rero mwanka egitarara rigakinyara gwita kurene na thai twite ngugi ituboretere barabara ituboretere mbi na nduji na dawa na mbi Kadhuri ari mustari jwa mbere kureta mantu jariku mantu jagu ai mutumena nafasi gavana mpya na andiki antu bonde sibitali chondi chone nurses na baraba witangweku nekire ndawa sibitali antubeto bone service kana natato ku antubeto ni utukwenda ni ara seneta ujo akuga ageta na mbere gutetera kaunti ya Meru nikenda mbecha ikethire ikiongerwa na kuga we ageta na mbere guchunkuna na gutegera mbecha cha kaunti ya Meru ura chigutumirwa nani ndi nara ndiringa methenda gwatoko yatuke no turevereia tutikuongera mbeca ile ikuja Meru evereia tunaongeza pesa ya kuja Meru weta kyo nande mbeca cheja Meru na chontega idhoro iguita ngui oversight lazima for life imwanga tuite oversight lazima na kinya no ore ngabano ati ukira oversight
na kwenda kinywe ngugi iria agwitura ne chief officers ne CC mawaziri bawe inita kwa muntu unge na imbonde inge bone thoi bagwita ngwe wega bwayo no wamurekebisha jo no rekebisha thirikari ewe atiwe ikabuyo gakona kweria kwena makosa akera ntu bawerekebisha hapa na hapa na hapa ndio Meru isonge mbele. Akirikiria seneta ujo noritia Meru bethere bakia mutumanto ithinkia kanya gakega kagwitira Meru ngugi ende kagita ga siasa kamberia kinyawe kethira kijaja kaunti ya Meru kuromba giti gya kwa gavana igitara kenyara gwita kurene anga kura keindikira gwa itebionde bindikira gwa vacancy riu iranto beta kurene urio kwenda kurunga marunga wenda kia rais ugeto pinga Ruto wenda kia ngavana ugeta ukajurire maratasi no ukarembe jirire agwa I think 1 million kwa IBC watonya maratasi watonya ndebene wenda kia seneta vile wenda kia MP vile njingize kwa hiyo kinyang'anyiro cha wajumbe wenda MCA utokurigiretie ukarunga magitikira witate ukwenda reu katibe Kenya yugite itebionde bikavacant wananchi bachokero itebiriku babu ibwe ene itebio lebe waamuzi ibwe bwena power ya gwekirora bokwenda getene na kurita to hire and fire ne mwananchi wa Kenya ote muntu unge wena rothara kwaya and fire leaders kire kura imwananchi na vote era weneo ne nguvu yaku tesa sawa so na ndara tugetira no ntuinkona gwe ku murungu na ugire tene na ndauga isa sawa ara tugetira na gwe na vote yeku mitomere ariko au nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Kirimanto jegi weti nambere na nguruki manto jegi barabarani ati akari na aturi ba wadi ya njia bagwete bari na wegero ati governor wa county ya Meru mutumanto ithingia amona MCA wa Nterezi Mwendali bakaba kinyithiria weti nambere Nterezi bakiuga kagita kamiaka iri mukuma bakuthura governor uria wari ku gote weti nambere bedrito bagikujira nere mono batariritie barabara ire bakuga yumete Ntere chegitomwari gweta Ntere chiambayo ire bakuga nithirito kibathangi kyo kagita gakaraja aranande barombete governor ujo uri kukagita na gaka amona MCA Mwendali kugwatanira amwe na kubathondekera barabara iji mukiri wa Nkonja na ripoti onda birare biekore waningiye na mainyo ngwete kya mutuma wa tucokeria rietwa nere an Jesu Kristo ni akari na tori betora ramba wa ndini ya Njie Gembe Central baitorete na kwa bare na wetekio ate MCA wa Mwendali bare na ngavana mutuma twethingie bakomba kwetha bakibarita ukombone bo ase maendeleo Nterezi na araba wetende monkathayu ne barethirete bekelo kirathi na kathomba munoira se barabara bakiwa monkathayu ende bare na wetekio no ntoni utongoria bobwero bakomba kwetha bakinjiro barabara isi matora tweneo saiti na barabara kuma kwa Muthe Ntomwenda etera kwa Komio Ntoimungere ekendamira tora lamini ya twina barabara kuma kwa Muthe Ntomwenda ya tambayo atura kwa ya atura kwa Komio Ntoimungere ekenda marenge ya atura kwa Ntebe ekenda marenge atura kwa Kaindonjobure ekaitia renge atura weto na barabara ukinyari to betete sukuru mbwa barabara inge no barumangu iguru mesitha nuntu batona nyaro arabotorera itwendanya kwendelea kija korua tusae na twosiki tutona kaosiki tukiagutha tuyoka kinya nyumba tutukamatitha cia maiya yetu na miongo tukaria mbesa tinya tuketha tukenda kuritaga biashara nyaka kari tutemeona tukuritera ntu muntu atumirwetera mucio muntu ende baturu are munore yora tunori twena Mwenda itukumya mantu yonde murio yuto yekire nde kwina barabara yumite Machunguru ala kwa Antonio Kiulio na mundene yo muroki aturira ko kubyo ntolithara ikeya ko mundene okiesa aturira mbayo au na sare siku aturingaira kura koito kuromba twiniyetie barabara ni tutesete sana tusumburite winingwa ntumara barabara eu na imbogete mucie na rendo ka mucie iya demunda ya thiringi 20 ukamaturo iya genda kinya mucie nkare ya muthanga thiringi yana kenda yombo kinya mucie tukara thina na mwekuru na ntori kenda tumba woka bara eto tutazete muno batu twetera minda yantu kuma Machongolo manga we aturinga ra kura aro kuthuri
ambayo ende tukwira mwendali ibo ya no tuba ba weta bonge bakoro manana na ntuthingia bakaomba tutethia mbayo yetu ningucokia nkatho nontu kinya bwaurea ngavana wetu aonanitie na wiru bwa kurita ngui o thai ntuthi ndene ciumia biili muno kiria karibaba mbayo ni bawite utongoria bobu kuthai Meru nibu barenda riu thirikari eku nontu thirikari eku ite na ubaguzi thirikari ria rikuo tura apply bursary antu kinya mana 5 batarwa antu 20 kana 30 bakaiwa ngiri 15 bangi bonthe batewa na antu bonthe ni aringiku ni aringaiko turaitie batu turia kajibanjia nonto batu tutana atukwariria turainyele tukapisa mwanka tukaurereri nene lakini nonto Murungu naratutetheria mutuma ntwethingia weya uri mukombosi o Meru kanku ira kiti ningwitikia weru bu turambiririe kuona bwendelee gucokia nkatho muno kiri MCA wetu Mheshimiwa Mwenda nontu antu baingi bauana itirendwene Meru County lakini ingucokia mwathani nkatho nontu utibie yotheri no mwanga nya mandiko ya Rwanda kura John rekauga ati barabara inyi baba hukumo euru Keripotera Meru TV kuma Ntorene ambayo wandini ya Njiagembe Central Mbeta Mukiri Onkonja Gere mathina jangi jakari aria akari kumantere cia muito murandene gicigo bunge ge Central Imenti ne bacumirite na muthuro ju munene na gutariria mathina jara bethiritwe bagikurukira bakiaria akari baba barethiritwe bagikamata ithando kure mathiko na njara kumania na kuthukanga kwa njira ne bameneretie MCA wa Nterezi urojikeneta Douglas Mutea arabogete ati kuma bakumuthura batamona akije kinya Nterezi athithie njira na Mutea na plus mbera toka matete thando kona neguru mwanka na anjeje murume twende no kurwa kururibwa wo achiomie atuthie no njireje njira ngare mwa kuregera na aria ni kiriro na mateta ya kariba Nterezi ya muito muraguku ni wandia bothugucie gatigati gicigo mbunge gia Central Imenti akariba babethirite bakirasimika gwikira mwiri jwa mwendo wao gituro bagita kuyuthika kumania na njira iria cithirite igituika njukie gutu Nterezi Mbeta wanje ni omwandia gundu ko igweto gweta wakarimene njereze batu eriye twena thina nyingi sana tutenjere kumira ana beto bari ero nyana njirene nonto twiba kamata baju tuko twaba kamata bekinya njirene bakaero na njirene nonto njira ni thoki to muntu akwa jonto nande mware baba akwete twikamata na geturo nyako muita njako muike cibitari nyale accident twakamatera na geturo kweta kiambi batu tutumba ukinyinya mwire kumara yotete kuthikwa nonto bathina cia njira na ituthule na guku kithake na kira tulira MCA na MP bond na president na alingiro nyathi mwate jukia atubera ito batuthikire aria bethirite bakimeneria MCA wa Nterezi Douglas Mutea mwanya na kwithira akarite kibarene agionkaga gwa kagita ka miaka na miaka baugite gutingo gibethira bakiritirwa Clinton Mwirigi mukario ntorioru mwitithio bikibiki thina ira tukurukira mono ichianjira Douglas Mutea tumuringara thimo cietu atitika kwiranga kwariria no tagara toka mate vandu gukumara kunika njeje nontu njira ichithuki arafu kuma uange mwire are go tutegero ra gugwita kaenda akano mbeta wa mosindere bamungeria batu atukuria MC wetu Mutea Douglas Mutea ito na tutegere tulite thina ingi nontu wanjira ta itungwa mwire tukamata kuma kilomita 1 kwendekana jubati kugita tuli muri atiri MC wetu MCA twakuthure wetu tugitira tha igututethia lakini atututethia njira chetu ni ithuki thai uketho wina marigo yaku utomba gwikia thokone ntobobo buyite oriria mucie jumwe Nterezi jwethirite jwina kieba gia kuthika mwendo wao na barabara cikethira cite kuoneka cia gwikithiria mwendo uju wao aria kariba gwetete mathina nkabojera bethirite bagichemania na Nterezi marito jakwa Mbeta wa Philip Kome
okuma area yeji ya Karimene ndene ya sublocation ya Mwitomora ndene Gatembe location area yeji ya Karimene niyo ire nyuma ndene ya location yeje nonto ete barabara intobya toka bikorera goko marigo maembe mabokando kajo korera goko goko matete muntu omukwo kilomita emwe inteto emwe ndo kumono nato natongeria beto akumanterecia Mwitomora guku ni wandi ya bothuguchie gatigati gicigo mbunge gia Central Imenti ngekunyiria ndatori yeto wandi Patrick Wastela. Kumania na ripoti yu yegia mathina jakari kumantere yu chia Central Imenti ni ombu kenya muthito nteto cietu cia Meru TV rukiri inchokerete na ora kuthirute okukikara ndene inkathiti cietu.